Lajkajte video u sljedećih 5 sekundi jer svaki like je jedan Big Mac. Lmao! Evo nas u Konzumu. Znači, ovaj intro videa u Konzumu će biti sniman sa mobitelom, pošto kamera se puni, debil zabraja šta puni. Danas radimo Big Mac, znači ja i Karl, moj menadžer, najbolji friend. Tako da držite fige kako će ispasti. Snimit ćemo sad sve namirnice. Zero Max, alo! Pošto nam Winkel mesar ne želi napraviti meso, morat ćemo kupiti gotove pljeskavice. Bravo, debeli isprozivaju mesare, alo! Znači nikad nemojte kupovati, šalim se. Uglavnom kupili smo sve, banove, znači kruh, majonezu, znači sve što ide u Big Mac i umak ćemo napraviti svoj. Tako da to je bilo to, vidimo se kod mene kući. Nismo ništa imali pošto imamo preko mobitela, ali kod mene kući ćemo snimati kamerom koja je troduplo gora kvaliteta. Bravo isprezivaju, Isn't that crazy? Just wanna call you up and tell you how I feel. I see you wherever I go. Pozdrav sandalice moje lma, evo nas u kuhinji. Znači, ovo je Gala Sandala Kitchen, prvi dio. U prvom dijelu ćemo raditi Big Mac, kao što vidite obukao sam Winkelovu pregaču. I znači radimo najpoznatije i meni najdraže jelo, a to je Big Mac hamburger. Za početak, kao i svaki profesionalni kuhar, bravo, neboli Gordon Ramsay, Zero Max. Peremo ruke, najjači. Mislim, ruke mogu biti, brate, s vodom, ali preporučujem da obrišemo. I sada sve što trebamo, za početak ćemo napraviti Big Mac sos, znači Big Mac umak, Zero Max. Za Big Mac umak nam treba majoneza, malo nasjeckani krastavci koji još nisu nasjeckani, oko 30 grama luka, ovo je 2 kile, malo senfa, ali sam uzeo što veće pakovanje, bravo isprezivaj. I to je to praktički što nam treba za Big Mac umak, malo soli, papra i ostalo. I mi možemo na radnju umaka. Alo! Sandalice moje, znači za početak Big Maca nasjeckat ćemo luk. Alo! Opa! Zero Max Winkel sredio brzo rezanje. Kao što vidite sandalice moje, dotaknete luk, on se sam nareže. Hvala puno Winkelu i nemojte zaboraviti shop koristi kod Markonix za full under lobby i za najmanji luk na svijetu. Alo! Evo sandalice moje, znači počeli smo krastavce pripremati. Odrezat ćemo ovaj mali under dio. Znači, krastavce trebamo na što sitnije komade narezati i to bi bilo to. Ja ću sada kao neko centriranje i na najmanje komadiće narezati male vinkelčiće. Bravo isprezija Winkela, alo! Zero Max. Koji sam ja pro šef. Bravo debeli, spreman za Masterchef. Alo! Lmao! Ovo ćemo isto na što manje. Za Big Mac umak se stvarno treba potruditi sandalice moje jer evo kao što vidite Winkel je ponosan na mene, ma mora da bude, nema šta. Morate se stvarno potruditi za Big Mac umak. Ja sam gledao kak se radi i mislim je da je malo teško, ali nije toliko baš sad teško da ne može se sve. Ali Big Mac je Big Mac, ipak to je meni sveto jelo. Bravo, sve veto jelo, debeli svaki dan jedan. Zero Max, lmao. Kao što možete vidjeti, nasjeckao sam krastavce s pomoć Winkel mehanike. Kao što ste mogli vidjeti, 290-a, 3 rampe i krastavci su gotovi. Krastavce ubacujemo uz dijelicu za umak. Samo da mi sve ne ispadne. Dobro, nije mi se ispalo. Ispalo je samo pola lobija. Alo! Najjači. Dobro, ćemo staviti unutra. E sada, što se tiče svega, moramo dodati što više majoneze, znači jednu cijelu žlicu senfa, malo octa, malo soli, malo ćemo i vegetice dodati, tako da malo da bude different Big Mac, ne Zero Max. Evo nas sandalice moje, znači prvo što trebamo uzeti malo, ovo je secret ingredient, bravo, ovo je inače Winkelov šećer iz Whipping Woodsa. Tako da ćemo uzeti prstohvat, bravo prstohvat, cijela ruka, ne Zero Max. Stavit ćemo u posudu, zatvorit ćemo taj šećer. E sad, stavimo, znači, imamo ocat, no reklama octu, bravo, no reklama sve se vidi, ne Zero Max, malo. Moramo staviti 3 žlice octa, znači jedna, a ovo je dovoljno pošto se malo rasipao, ko da svi čekati.
razmiješati. Znači razmiješati. Tako da sav šećer dođe u ocat. Znači sandalice moje, sad ćemo staviti majonezu, senf i ovo što smo tu radili, to je bilo to, praktički još ćemo malo samo posoliti. Znači majonezu smo stavili, ne znam koliko će dovoljno biti majoneze. Evo mislim da je ovo, mislim da je ovo dosta. Bravo, dosta nije mu dobro koliko majoneze sve bi odmah pojeo, ali neću, radim Big Mac, alo! Tako da sada imamo senf. Ja. Ne, čekaj. Žlica ocat, sve mi je. Stavimo, znači samo kašiku, znači jedna kašika senfa i dodamo secret ingredient, vinkela iz fatala, dodamo ocat sa šećerom rastopljenim, znači samo malo i to se sve promiješamo i dobili smo Nizerda Max, Big Mac kumak, alo! Sad to trebamo sve izmiješati. I stvarno će biti pravi Big Mac kumak. Evo sandalice moje, sad smo na dijelu, glavno dijelo, znači pljeskavice. Imamo tu cheddar sir, znači sve što McDonald's, Vinka sredio recept. Kao što možete vidjeti imam pickaxe, gold digger, nije zlatni ali nema veze. Prvo što trebamo je vatru napraviti. Taman, može, odlično. Imamo također peciva, ali to ćemo, znači na kraju ćemo peciva. Prvo pečemo meso i onda ćemo sa, naravno, ovim kruhom. Prvi put, znači, snimamo ovakav nekakav kontent, tako da ga obavezno podržite lajkom i subom ako ste novi. Ja nisam ulje otvorio. Malo. Evo ga, ulje je tu. Opa, malo razmažemo ulje po cijeloj tavi, kao što možete da vidite. I nakon što smo razmazali cijelo ulje, stavljamo, prvo ćemo staviti koliko? 4 pljeskavice, mislim u redu za početak. Znači stavljamo prvu, stavljamo drugu, a morate paziti samo na papir da se ne zalijepi. Inače, Andrej, neće mu biti dobro nakon Big Mac-ova. Alo! Malo ćemo dodati secret Winkel ingredient, to je Winkelova sol. Malo ćemo posoliti svaku pljeskavicu, tako da ne bude ono Gordon Ramsay, it's raw, it's not salty. Bravo, posoli kao salty spring. Mix. Onda stavljamo papar. Ovo se počelo hardcore peć. Papar stavljamo na svaku pljeskavicu, da bude dovoljno. Super. I sada trebamo malo napraviti prostora, pošto pljeskavice ipak trebaju svoj dio, znači trebaju svoj lobby. Opet ću ruke samo da izvadim big tanjur. Stavljam pljeskavice. Evo flipamo vinkelčiće. Naravno, ja nisam baš neki mega šef za ovo. Opa, zalijepila se. Odlijepi. Use code Marconix da se pljeskavice ne lijepe. Opa. Flipanu na jednu stranu, kao što možete vidjeti, izroštali smo s jedne strane. Lijepo ga izvadimo. Morate imati osjećaja prema siru. Stavimo ga na vrh. Jedan. Ono moje nije mu dobro, ali ovo tu. Joj, sandalice moje, ovo je Big Mac special, braće. Glavni dio sada je da samo malo namočimo banove i ostalo, kako nam se umak ne bi zarijedio. Evo sandalice moje, znači počeli smo dio sa banovima, ovaj u sredini na oba dvije strane, a ovaj sa svake strane, tako da bude lijep i hrskav.
Tako da ćemo uzeti ovo. Tako da lakše klizi umak. Zašto sad ovaj sa svake strane? Pa mislim prvo debeli priča gluposti, ne znam o čemu pričam. Ja osobno volim ove sa jedne strane, a ove sa svake strane, zato jer ovaj ne mažemo umak gore i dolje na pecima, mislim realno. Prvo debeli nauči nas nešto o kuhanju. Tako da ovo je već gotovo, lijepo smo namočili smo i to je bilo to sad. Imamo praktički sve za Big Mac, imamo umak, imamo naše pljeskavice sa sirom, imamo burger, sad ćemo salatu narezati krastavce i možemo ići na finalan proizvod Big Maca. Evo nas sandalice moje, na kraju videa, znači finalan Big Mac proizvod. Molim te kameramanu Karl Gašper snimi kako nam sve na stolu izgleda. Znači brutalno sandalice moje, imamo banove, pljeskavice, Big Mac umak, iceberg salatu, krastavce, sve ono što nam treba za savršeni Big Mac. Sada idemo od blata do zlata. Bravo, kao neki inspirativni govornik, ne zar Max? Znači, kao što smo rekli, ovo je za sredinu, ovo je za početak. Sada, što prvo stavljamo? Uvijek prvo stavljati, znači Big Mac umak. Uzmemo, stavimo ga, mislim da su dvije žlice dovoljne. Razmažemo umak, ne zar Max? Razmažemo umak, ovo je Home Made Big Mac, znači Winkel, braćo moja, use kod Marconix za najbolji Big Mac ikada. Sada uzimamo iceberg salatu, Winkel, Andrej, ne zar Max? Stavljamo ju gore, onako da lijepo, kako dobro izgleda, stavljamo malo krastavca. Naravno, prat ruke je obavezno prije i sami znate da sam igrao Fortnite prije. Tamo krastavca i uzimamo našu pljeskavicu i stavljamo je ovako. Sada, što se tiče stavljamo ban, znači ban stavljamo ovako, to jest ne, na suprotnu stranu. Znači ovo je prvi layer, znači ovo je wooden box, sad ide metalni. Bravo debeli Fortnite Real Life, ne zar Max. Sad opet, namažemo gornji dio namažemo. Opet sa Big Mac umakom, znači najjači umak na svijetu 100%. Kako dobro miriši. Pravi Big Mac. Bravo, pravi Big Mac nije mu dobro. Onda opet stavimo malo salate gore. Kako izgleda dobro, ja ne vjerujem. Malo stavimo krastavca. Krastavca, dobro, mislim ja nisam baš ljubitelj krastavca, više volim kukuruz, ekspozi se. Onda stavimo, znači make sure da je cheese ovako preokrenut. I stavimo finalan bon. I ovo vam je, sandalice moje, Home Made Big Mac. Znači pravi Big Mac. Od ovoga svaki game vam je Victory Royale ako pojedete, znači use kod Marconix za najveći Big Mac. Sada, jedna slika za thumbnail. Sada kad smo se slikali za thumbnail, bravo clickbaite. Idemo probati ovaj mrcinski Big Mac, imamo ga malo stisnuti. Kako se dobro, jel čujete vi ovo? Kako se dobro čuje, crispy. Sad ćemo da probamo. Bravo debeli krizni, znaš Max? Idemo da probamo. Ne znam di bi zagrizao. Ovo je Big Mac. A ne ono u McDonald'su za 33 kune. Bravo debeli isprozive. Ostao bez Mac kupona, mora homemade Big Mac raditi. Dobar je. Moju sreću ne možete da vidite trenutno. Sva je u srcu i u stomaku. Kako je dobar Big Mac zapravo. Znači sandalice moje, završit ću nakon snimanja videa, pošto ne želim da video traje pola sata. Malo sam se zamuso, nema veze. Sandalice moje, ako vam se svidio ovaj video i želite još videa, pišite u komentare ideje šta da snimam, šta da kuham. Vjerovatno druga epizoda će biti Winkelov bolognese i sami znate, to je secret recept od mog brata Winkela gospode iz prozivene Zerdmix. Andrej mu dao recept za 100 V-Bucksa. Hvala vam puno što ste gledali video, subajte se ako ste novi da postanete dio sandalica najjačih Fortnite igrača, bravo Fortnite propone Zerdmix, alo! Lajkite video ako vam se sviđa, u shop koriste kod Marconix za full under lobby. I to je bilo to, mi se vidimo u sljedećem videu. Lmao!